Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hadu kumbakat kendai tulis sekolah kelai Bynta haka Lympung kebalatep kum kala utsav cultural arts competition kebala pelong henen kasni kakat kendai terek unaitung ha sosotham auditorium Shillong. Yakni ke program la pelong da State Education Mission Authority of Meghalaya RMSA nang ta ka Directorate of School Education and Literacy ringkat ke jingtailang bat ke Picasso People's International Art Community. Yakni ke state level competition la pia ha ki Bynta bakan thop ya ke jingi kop tam ke jingi kop shat ke jingi la kai sket bat ke jingi kop snatiar ki skol ki bansha je nakani ke Lympung kin let mi khmat pat ya ke jela shaka national level competition ha ka ba anyi Bynta ru da ki skol nakaleng ki jela ka ban salong hanong ba Delhi kaphang padeng jongani ke Lympung kadai living traditions of tribal folk and traditional arts of different regions. Hakini je ko ba Bynta de kiskol sarkar na kallang ke district ke jila nadu narilom khasi jantia bat garo. Peni ya kajing ruspa culture jog India ori India kumjuru ban sai ya kitu ki culture ki bala yap let's say ki bala jan yap ru ban mi insan biang ki ban pem biang ki ban km biang ki apo apa ni kejat bre jungi mar kot kum ba junglong jungi mo ilong ba ikon jungi ikon ki junglong no ki lawe jungi bor kim tip shu ya ka culture lo jong im don shu ta tan rai kai im tip shu tan rai im tip bitang ya ka inong ka music mi tip tang western music inong ka dance mi tip tang ki Hollywood dance Bollywood dance kui ru kum jo ki activities ki tip bitang was nice wallahi ka culture lo jong pat im don tip bi kani de bor ba ka school jungi imla ban penmi ya ta ka jing tip hai kon jungi im hi kai ki kamdon ru hi ru apa curriculum ru nani apa ki textbook jungi ban hi kai yangi ya ka tan rai ka jing tip jong ki culture jungi. Jadi program kaya rap yang ini bantu mi ikni kiki.